Murakoze kongera kubana natwe muri iki kiganiro. Kimwe mu bikorwa remezo gihabwa agaciro kanini ku rwego rw'isi by'umwihariko mu gihugu cy'Ubufaransa ni umunara wabaye ikimenya bose ku rwego mpuzamahanga. Ushatse wawita Tour Eiffel muri rw'igifaransa cyangwa se Eiffel Tower muri rw'icyongereza. Mbere yo kuvuga ku budasa bw'uyu munara, reka tubanze tusobanukirwe neza. Tour Eiffel cyangwa se Eiffel Tower yubatswe mu mwaka w'1889 n'umwinjineri w'Ubufaransa Alexandre Gustave Eiffel. Uyu munara ni nawe bawitiriye iri zina rya nyuma Eiffel. Mu mwaka wa 2019 uyu munara wuje isabukuru y'imyaka 130 wubatswe. Kuri ubu uyu munara uherereye ku mugabane w'Uburayi mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Paris. Uretse kuba injeniyeri Alexandre Gustave Eiffel yaramenyekanye mu kubaka Tour Eiffel yo mu Bufaransa, azwiho no kuba yaragize uruhare rukomeye mu kubaka statue yo mu mujyi wa New York izwi nka Statue of Liberty yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko se no kubera iki umunara ukomeje kuba igitangaza? Ese uyu munara ubundi ni umunara uhagaze gutyo gusa bawubakiye iki? Ibi byose turabona muri iki kiganiro. Nitwa Nsengiyumva Olivier. Iki kiganiro ni isoko y'ubuvumbuzi. Mbahaye ikaze. Kuva ku ndiba ya Tour Eiffel kugeza ku gasongero kayo harimo intera metero zirengaho gato 300 z'uburebure. Hashingiwe ku bunararibonye bwa Gustave Eiffel, kubakisha Tour Eiffel amabuye ntabwo byari kuba ari igitekerezo cyiza habe namba, ngo kubera ko uburemere bw'uyu munara bwari kuba ari bwinshi cyane kurusha ubwo ufite uyu munsi. Bwashoboraga kugwisha isaha yari yose nta yindi nkomyi bisabye. Mu kwirinda ibyago nk'ibi rero bifashishije ubutare mu kubaka iron. Iron ntabwo ari icyuma gusa, ijya kumera nk'icyuma. Abize isomo ry'ubugenge benshi bashobora kuba bazi fenomene yitwa thermal expansion. Uku ni ukubyimba kw'ikintu runaka by'umwihariko icyuma bitewe n'ubushyuhe. Ibi nibyo bihora biba ku munara wa Tour Eiffel muri buri mwaka. Bivugwa ko mu gihe cya sama aricyo gihe twita impeshyi cy'ubushyuhe, aricyo gihe cy'izuba cyangwa ubushyuhe bwinshi, Tour Eiffel yiyongeraho nibura santimetero 15 z'uburebure, mu gihe ubushyuhe buri mu kigero cya °C -40 mu mujyi wa Paris. Akenshi izuba rikunze kwibanda ku ruhande rumwe rw'uyu munara, bigatuma uyu munara usa nk'uhengamiye uruhande rumwe. Iyo byongeye kugera mu gihe cy'ubukonje, uyu munara uzwi nka Tour Eiffel urongera ugasubirana uko wari umeze, ugasubirana ingano yawo. Ibi bishobora gutuma buri wese yibaza ukuntu imihindagurikire y'ubushyuhe n'imihindagurikire y'ingano y'uyu munara iwemerera kumara imyaka ibarirwa mu kinyejana uhagaze wemye, mu gihe inkuba n'inkubi y'imiyaga bitasibye kuwisukaho. Ikintu cyonyine gishobora gushyira hasi uyu munara ni umugese wamunga ibyuma biwugize cyangwa se ibyo twabonye nk'ubutare iron. Niyo mpamvu buri uko imyaka 7 ishize uyu munara uterwa amarangi mashya n'indi miti yose ikumira umugesi. Iyo bagenekereje igihe uyu munara wamara uhagaze mu gihe barekeraho kuwusiga no kuwitaho mu bijyanye no kurinda umugesi, bavuga ko niba uyu munara ushobora kumara imyaka 200 uhagaze ukabona kugwishwa hasi n'umugesi. Ese uyu munara ureshya utya waba utayibasirwa n'inkuba? Hashingiwe ku makuru y'iteganyagihe ryo mu Bufaransa Meteo France, buri nzu yo mu Bufaransa ikubitwa nibura n'inkuba inshuro imwe mu myaka 800. Kuri uyu munara ho ntabwo ariko bimeze. Tour Eiffel ikubitwa n'inkuba inshuro 10 muri buri mwaka. Gusa ibi nta nkomyi biteza kubera ko abahanga mu by'imyubakire y'inyubako ndende babitekerejeho mbere y'uko bayubaka. Ku gasongero kayo hari icyo twagereranya nka Faraday cage, n'insinga zohereza ingufu z'umuriro w'amashanyarazi zituruka ku nkuba munsi y'ubutaka mu kwirinda ko hari ibyakangirika kuri uyu munara. Ese ubundi ni ukubera iki umunara wubatswe? Amateka amwe namwe ya Tour Eiffel agaragaza ko inyubako yubatswe mu rwego rwo kwereka isi yose umusaruro w'imbaraga z'impinduramatwara y'inganda mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu ntangiriro zo kubaho k'uyu munara, abenshi bumvaga ko uzasenywa nyuma y'imyaka itarenze 20 gusa. None kuva mu mwaka w'1889 kugeza muri mwaka wa 2024 uyu munara uracyari uhagaze wemye. Dore impamvu Tour Eiffel ikiriho kandi ikabizakomeza kubungwabungwa. Iki ni inzu ndangamurage y'Ubufaransa, ni ubwinjiro bw'umurwa mukuru w'Ubufaransa, ni icyumba cy'iteganyagihe. Tour Eiffel ni icyumba gikorwamo ubugenzuzi bw'isanzure, ni hoteli itangaje, ni ahantu abana bidagadurira, ni inzozi nziza z'Umufaransa n'uhasuye wese. Tour Eiffel niyo nzu ndangamurage ya mbere ihenze ku mugabane w'Uburayi. Mu bukungu bw'igihugu cy'Ubufaransa, Tour Eiffel ihagaze agaciro ka miliyari 435 z'amayero.
ugiye mu mibare wasanga Tour Eiffel ikubye inzu ndangamurage y'Ubutaliyani izwi nka Colosseum inshuro 6 mu guhenda. Colosseum ifite agaciro ka miliyari 91 z'amayero. Buri mwaka Tour Eiffel ishora amayero 963,600 mu ngengo y'imari yayo yo kugura umuriro gusa. Nibura buri munsi ishora amayero 2,640 yo kugura umuriro. Gusa ni make cyane ugereranije nawe yinjiza. Mu mwaka wa 2019 Tour Eiffel yinjije miliyoni 87 z'amayero nyuma yo gusurwa n'abamukerarugendo basaga miliyoni 6,100,000 muri uwo mwaka n'ubundi. Ikindi wamenya kuri Tour Eiffel ni uko hari umutubuzi wagerageje kuyigurisha inshuro zigera kuri 3 ariko bimupfira ubusa. Yagerageje kuyigurisha mu Bufaransa no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu wagerageje gukora ibi ni uwitwa Victor Lasting. Ni munyemenso z'ikiganiro aha tuzakomeza ubutaha. Nitwa Nsengiyumva Olivier, mbashimira kuba mubana natwe muri iki kiganiro. Naho ubutaha.